Ngibingelele bafethu, ngibingelele. Ngithi asiqhubekeni senzeni uC5, uC6 noC7 noC8. Yabo. Uyabona uC6 lo muntu loyo usuke naye engakwazi ukusebenzisa ikhanda, ukuqalaza usesekwazi, ukunqekuzisa usuke sekwazi, amahlombe usuke sekwazi ukwasebenzisa, ingalo usuke sezama ukuyiphakamisa nokwenzani, yabo. Bese kuthi inyawo engasebenzi, izandla engasebenzi, yabo. Uyabona uC7, uC7 isandla sakhe sisodwa sisuke sizama kube ngathi siyasebenza, yabo. uC7 isandla sakhe sisodwa sisuke sizama kube ngathi siyasebenza, esinye sifinqekile njenga izithi amakhwadi, yabo, singasebenzi. uC7 umuntu ose kwazi ukuhlala yedwa, kodwa uyalidinga usizo, uyadinga ukuthi umuntu kube khona umuntu ongamsiza, yabo. Kodwa usuke sekwazi ukuyitransfer from bed to wheelchair, from wheelchair to bed. Usuke sekwazi ukuyifunza, usuke sekwazi ngoba loyo usuke selizwe itoilet, usuke sewuzwa nomchamo, usebenzisa icatheter for ukuchama, usebenzisa iDicolex for itoilet. I-assistance usuke engasayidingi kakhulu, akafani nalawo ama-level angangaphezulu, ngoba no6 i-assistance usuke engasayidingi kakhulu, kodwa uyayidinga sometimes. Uma ngabe uyi-incomplete, i-assistance uyona, kodwa uma uyi-complete usuke uyidinga. Ukuphefumula usuke sekwazi ukumemeza, not ukuthi uyakwazi kahle hle, usuke sezama nje, yabo. Nama-exercise amanye usuke sekwazi ukwenza yedwa. U7 mhlampe uma yi-incomplete usuke sekwazi ukuma, uyakwazi ukuma naye, kodwa as much elimala fanele ayilekelele ukuthi ajime, ngoba the more ujima the more amathuba ebakhona ukuthi usangaphinda, anything can happen. Akekho umuntu sabantu baNkulunkulu, yabo. Bese kuba uC8. uC8 i-tender pleasure. uC8 usuke sehlangene noT1. uC8 usuke izandla zakhe esisodwa sesisebenza, esinye sicishe ukusebenza. Usuke se half quad, half paraplegia, ngobani use uT1 no C8, yabo. Futhi lapha kuba nerves, lapha emathambweni, lapha kwisponge lesi, indaba isuke isilapho, ngobani usuke ekwazi ukubamba, usuke ekwazi ukuyisiza, ukuyitransfer, usuke ephefumula kahle, usuke ezama, yabo, yena. So umuntu osuke ongeke umfake kakhulu, ngoba the more wehla the more uba ngcono, the more ulimala phezulu, ama-level aphezulu, the more kunzima kuwena. Yena itoilet uyalizwa, umchamo uyawuzwa, mhlampe futhi abanye bayakwazi ukuthi if we incomplete, the more exercise, ama-exercise la ey'nyaweni nala esinyeni ayakwazi ukwenzeka sometimes ukuphusha
iblood ukuthi ukwazi ukuyichamela. And enye into yonke into uyayitrainer, yabo. And yabona uma besilimala siba ama quadriplegia, ibladder iyashrinka, yancipha, yabo. Even nenduku nayo iyancipha nayo ngobani into iyashrinka ngobani, uyabona kusuka la wahamba kuthi phezulu kuthi kuyeza la kuze kufike esithupheni futhi ngala sisebenzisa isithupha ukuzwa, ukuthinta, ukwenza izinto eziningi. Leminye imino le ayisebenzi, isithupha into esuka isebenza, yabo. From la emahlombe, yabo lamathambo awu3 okwathinte la kumina wasekho, ahlinzwa la eceleni kwakhishwa upiece la emqaleni ngine operation la, kwakwazi ukuthi bakwazi ukuba ngipheshe ngikwazi ukunyakazisa ingalo yodwa, wathi wabamba le ngalo le isize le zilekelelane, yabo. Lo uyijimisa ngobani usuke ungezwa from la emahlombe kuya phansi, usuke ungezwa, yabo. From la emahlombe kuya le phezulu yila uzwa khona, uzwa la emahlombe, uzwa la emahlombe nje kuphela. Ilanga liyashaya strong, ilanga liyashaya strong, sakuzwela kakhulu ngoba mina ngize ngigeze ngama-ayisi. Mase kubheda impela ngigeza ama-ayisi, thatha ithawula elikhulu lifake i-defreeze, ngiphathe lona ebusuku uze ngwazi ukulala. Fawuphuza amanzi kakhulu, udle ukudla oko green, ma-aphula alihlaza khona ezokwazi ukuthi kuthambise isisu ukuze ungabi ne-constipation. Phuza amanzi kakhulu, ungabi ne-constipation. Ya yilokho njena ukuthi ukuyinakekela-ke, ukuphenduka ebusuku, uyaphendula ebusuku 30 minutes or in an hour, uyaphendulwa ebusuku ukuze ungabi nezilonda, ungabi nama pressure point akho anga-affecteki, end up suba ne-pressure sore or i-bed sore, yabo. Bese kuthi if ulala in between amathanga ufaka umcamelo, yabo. Lithamba uyifinqa nje in between ufaka umcamelo la emathangeni la ngemumva ukuze ungabuyi, wakha umcamelo, uyawumbambatha ube ngathi wenza ube flat, bese uyawubreaka phakathi nendawo ngobude bawo, uyawuphula, wakha into sasikuthi uyi-boomerang ukuze ushuthekwe la, uchokhwe la ngemumva uze ukwathi ulale kamnandi, yabo. Ngoba ebusuku if ushawa amaspasm uyaphenduka ubulale ngomhlane, bese kuba inkinga lokho, yabo. So silala kanjalo-ke ngesayidi-ke kanjalo ukuze ukwazi ukuthi uzuphenduleke ekseni, noma uma uthi kade uphenduliwe between isikhathi ebusuku adulele ngaso. Ukujima, ululwe iminwe, ululwe inyawo, ululwe ingalo makuhlelwi nawe, yabo. Uthiwe uqondiswe imini ukuthi umuntu bakubamba imini belokhu beyiqondisa, yabo. Lokho kuyasiza umuntu made umphendula, uyamhlikihla noma ufake ikemfa noma ufake ini uthi umhlikihle lapho uma pressure point lapho, yabo. Umhlikihle ukuze uhlakaze igazi lelade libophekile. Ya yilokho okwamalukhuzana okwama-level angaphezulu ko-C. Ngithi asilikeeni, sisubscribeni, sikhomenteni. Ukhomenta abafethu lezi zinto engizenzayo ngenziswa ukuthi kunabantu abangazi ukuthi bathi benze njani, abangayanga ngisho ema-rehab, yabo. Abakhishwa esibhedlela fekuduma opotiyane ekhaya, kanti ngobani ngangingalimeli noma ngaze ngitshe singolimali. Nomnuba akayibuka le video, angaba usizo next time. Ngobani indaba ye-disability wheelchair ayona into yakho wedwa and ayona into yomndeni wakho wedwa, into yomndeni wonke, community. Ngoba uphuma lapha abakuphusha abafowethu, uma uhleli lapha uhlale nabantu abazokukhulumisa, yabo. So lento-ke injalo bafowethu. Like and subscribe, sikhomenteni, seniphambili bafowethu.